Next up, both joining us online. Jarraian eta biak online Marin daukagu Jungle Startupetik eta Leire IGTan Baskide Korporatibotik. Herrialde askok neutraltasuna lortu nahi dute karbono emisioetan, horregatik erregai solidoak ordeztu behar ditugu. Kalkulatzen da urtero laurekin biderkatu behar direla 2030erako instalazio horiek. Eta horrek esan nahi du eguzki parkeak eraiki behar direla iaia egunero. Baina egungo edukierari ez diogu etekinik handiena ateratzen. Hala, oso garrantzitsua da parke eolikoei etekinik handiena ateratzea. Hala, ereduak sartzen dira adimen artifizialeko machine learningeko plataforma batean eta gainera operazioan neurtzen da. Hala, eta detektatzen dira balizko desbideratze guztiak. Horrek aukera ematen du mantentze lanak prebenitzeko matxura gertatu aurretik. Badakigu datuak oso garrantzitsuak direla fase guztietan martxan jartzen denetik, bizitza zikloaren amaierara arte eta Canopyk 2% hobe ditzake produkzioa turbinekin. Eta gainera etekin handiagoa atera alzaio haize sakarrari eta turbinen produkzioa areagotzen da beti ere potentzia kurbak baliatuz. Eta horrek esan nahi du aurrezpen handiak lor daitezkeela eta gainera irabaziak lor daitezkeela. Kalkulatzen da 2020an galdu egin zirela 50 terabatio, energia berriztagarriko 50 terabatio. Hori eskuragarritasu gutxiagoko mailetan. Hala, informazioa eskuragarri dago, baina ez badaukazu esperientzien nahikorik datu horiek kudeatzeko guk sistema bat eskaintzen dugu. Baina egoera hori guztia alda daiteke digitalizazioari eta adimen artifizialari esker. Eta guk... Leire, tienes la palabra. Muchas gracias. Ingeteam se especializa en la compresión de energía eléctrica con soluciones en múltiples sectores y uno de ellos es la energía eólica. Y como parte de nuestro esfuerzo de transformación digital hemos elegido a Jungle para que aplique Canopy. Y el objetivo principal consistía en crear modelos de machine learning que fueran capaces de predecir el funcionamiento normal de los aerogeneradores para que pudiéramos verificar si había o no anomalías y saber si se podían haber evitado de antemano. Y como ejemplo, aquí tenemos un pantallazo de Canopy de un fallo que se produjo en el mes de abril y que se podría haber detectado en marzo, puesto que el modelo detectó un sobrecalentamiento en la reductora. Y esta es la primera vez que Ingeteam ha venido a Bind 4.0 y ha sido una experiencia muy importante. El trabajar con Jungle ha sido excelente. Y de hecho nos vemos todas las semanas para poder seguir mejorando y el proyecto ha hecho que entremos en más profundidad en el valor que tiene la inteligencia artificial. Obrigado, Marín. Eskerrik asko, Leire.